Ia falu kami baik wada de zoaya yang na Yesu Keriso. Bapa omasi lo walangi ama. Bapa abu sagehi hani amuninga. Iya do. Karomani lo walangi sito bali barakuo ke da bamingu malke. Tehala ia moro bazura luka. Fasa sarang awasi ana ngafulu afitu irugi zifitu ngafulu asiwa. Dau masuk ke da maneta romani lo walangi. Bapahena geheha ni amonia kena mania Zakaria mama eleo ia imane ni sungo zo ayang no walangi trauno gisara eli ando menoma ia mufai gibanuania bameno ia suga kera bangakoni banoi pasindo ke dadandu fangorifi banomo genoninia dabido ando itera ni mifawa agania yombaka sama ele ni amoni ande khania saga tetana sae fangefa bane malida babadanga zifati to de kada fef ena oi hakusi to dan ratuada baina itere to dunia gama bulalini amoni ande khania fahalusa ande me fahalu ia kedua da abraham babanolo ya ita fadhu ba ataku ay faita badangan ni malida enoni niya ita. So how ita basa tulateda fanania sagete ya ita. Baya uga ono basama elea ko ondege salawa ando labe etoini. Meso wawandra uga fanazo aya babangi hawlalania. Baba motoki badadem banuania fangorifi anda babangi fahorara anda. Berwahal ke dadalo walangi anda sinduku-duku bada moroi wano moi mufagi ita si tumbu moroi baziawa anda baba ngoroma ya khera si dadau bazu gani babaluma pa amate babalohe balala pa au dada aheda irungida manganeta no otehega mabaso daro malimo Yehova ama no malangima ba edena raaga na obotohi badadema ada ia di luah daro malimo ade irege danya tola mo uraka raga fangorifi basito bali goi lala kema bawanera faurima toba gulitani ade badai makiari sumangana raaga iyan Shalom. Iramay na niyong maseba kakeriso Yesu taan da sa kagala. Me habero ba ahak dada ba fa masilo walangin no tola ipaso ita bangalu adifesi afaane. Arara ita ba paibu ba migu fanada ba tatada fa atumbu so aya ita Yesu keriso. Tay minggu kada ba zima ke adre iya da adifesi af eluahalia Famaano babi ang Yesu baluo sa Korea baza musana. Minggu adifes sa Korea ade Bapak Ibu tobali ina tasisaki kada baba maana ya ita baba maulaga fa ato hare zo ay ita Yesu Keriso. Ando beraday ramay na data o gunaa dinato ade baba ngihaw fa aurida sa musana ita. Iray geto la danya tobali ita sinangya. Tanufana zoai mua makaita badao taromali lo walangi sino tabaso bazi malke ade da eno semua bagian moroi bazi fazi nuna sisaki ni faana luka baga mau budak mali lo walangi sinuna sisaki sitobali sinuna fanuno lo walangi berawa ebua dadunia ada dania ba ube edai dan malia de imane Benedictus. Iramay na niyo masibak ke Kristo Yesu. Benedictus ade tehal ia memoroi babahasa Latin. Laufa eluaha ia babahasa Indonesia imane terpujilah. Nah tahu ia kada bali bahasa Nias ba iwa pada ini sumno. Sinuna Zakaria mete patumbuha Yohane samayagi idan. Sinuna Zakaria situ bali sinuna paumu sodadania sekaligus itu bali sinuna panuno zoai
ibua dedenia bazino ifalukae banuania melesi tebula ia mamaigi-maigi baba manghakus tede sino tanah hania. Anda beradai ramaina besi to balitu ko darumania dre ibane lo balangi zamaigi banuania. Lo balangi zamaigi banuania Sara le olifu ia buusan ini. Le olifu ia buusan linia. Ayo bangabuana si dengan fulu awalu pada imane misuno zohaya lo balangi jauh gizara eli ada menoma ia mufaidi banuania ba meno ia soga kera wangu ira ama ina ni omasio bahwa keriso Yesu baba omuso dada Zakaria bazino ifaluka ya Yehova bazino irogo feauda dania lo balangi baba zino ifarugiga kanya hadaya zino ifabubu kanya lo balangi pada si alam andro dania ifalua mai anunaisi zino nasisaki sito bali fanuno lo balangi mete patubua kanya no matua ono fodege zisaki sino ara idona-dona basito bali bidania ono sangi hauge lala baba ko are zokaya. Anda dania ba isuno lo balangi, anda dania ba anunasi dinunasi saki, baba numa fai puada lo balangi, bazino falukaya ia, baba le olifu lo balangi gai, hadia ya zino ifabuu, no ifalua, baba auri, genoni nia Zakaria. Badaro mali lo balangi gai adi, ifasugi zui badadada, buusa lilo balangi badang mogi Israeli bagatefana wa ifatubu adania raza satula ifatubu Mesia anda babolohe famurifi baba bangiheta irono gi Israeli moroi baba atekiko baba bangiheli ya ira bahuku ora ira ama ina ni masio bakakya Yesu fehede Zakaria bangabuannya siya nangafulu awalu ade meiwani suno zoaya malangi dono gizara elian fehede ade ira bapa ibu tobali fehede fama duku wale olifulo balangi du usalidia sino ifabu bapa nuania fehede famaigi Fede famagi ade bahasa Yunani tehala ia. Ya ia do episkeptomai. Eluahania tena hasabala yang ifaigi. Hizai babe amunia mamaigi daron sogo hita dado sabala ibua sedona ifalua. Baba ngiheta banuania. Baba atekiko bere ngawali so gani mahorang. Ayo bagaimana saya dengan puasiwa ifasino dandu famorifi. Ifasino dandu famorifi banumu ginuminia Davidoa. Irama ina ni omasi obaka keriso Yesu. Dandu famorifi ande to efaeluaha ia sito balitanda maabele basito balitanda pemena si otarai na itu David. Sehingga pada ayat ilai ramaina ternyata feasoza ngakali adu note faelero ya bagotufuna sino to bali busalilo balangi babange fa niha bahore ena hote atulo ira tanfuna lo balangi ando dania iwa bangabuan ya sifitu ngapulu asara fangefa bane malida babadanga zifatin kada peri itu uga bangabuannya sekitunga fularua enawe haka sitana ratuada baina itoro to dunia gama bulanini amuniha na dunia fahalusa ande me fahalu ya kedua da berahamu baba nulo ya ita fadhu ba atau ai fa ita badangane mali enoni nia ita ya fe asoza mahali ade
fe aso mesiane babolohe fangorifi baba mangiheta ya ita moroi baba atekiko. Dua imanetu omege lowalangi zamai di banuania dua ifaan lala baba ngorifi. Ila amaina ni omasio bako keriso Yesu. Faatumbu Yohanes sama yaga idanu ade menjadi bagian penting dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia. Ayo bangamuannya si pitu ngafulu aeno imane badao bayahuga ono basama elena kemodege zalawa adalah be etoimo mesoba wada uga funazu aya bawangi hau lalania. Irama ina ni wasio baku keriso Yesu baga mau du darumania de ifatuna keda ba ifaduhu keda iba Yohane ade te fotoy ya sama ile kemodege zalawa sito bali tanda bahalew sedona ibo ohalew gege ya iya da babangi haulala baba atuhare sangi faado iya Yesu keriso. Irama ina ni masih bakal keriso Yesu. Halewa ni bee badanga Yohanes sama ya idanu ade. Tinga halewa sauha. Tinga halewa kodege ba ide. Nosa buah halewa sebua ia. Hana memu amakai ta ia baba ama anda banuania. Sekaligus goi baba maroda dera enang sokera famalalini era sito balitada wa edena ira wa nemau fe aso zangi faudana. Ira ama ina ni omasio ba keriso Yesu na bageto fena Yohanes sama yang idani to bali sangi haula la babi aso zo ayata Yesu keriso ma khegay ane te kau ni tayo tamanwa zo ayat babai amay babu halang bagian babang ihaulala babi aso zanya faulan. Tatu si tobani panufuda bapak ibu hebi sa itagi babang ihau belala baba atu hari zanya faulan. Ira ama ina ni masih baka keriso Yesu data halu kheda data okaga famalalini fangerangin data ihauga maurida data ihauga muabuada data ihauga pangerangiraga data fauduga bazo masi lowalan basa bela ibu abada bapak ibu hayo bada abok bada dunia korania bai ando mangefa bazo utarai lowalan telu manetu omege lowalangi samai di banuania telu ifatubu haga bazo genggen ifatubu haga bazo genggen irama ina ni masya bangka keriso Yesu bangamuannya si fitu ngapulu awalu bapitu ngapulu asi wahayu badadau baso ke daimane berwahaka dadau balangi ada si duku bada moroi manomai mufai gimita si tuku moroi siawa ada baba ngoroma iya kera si dadau baso gani baba lu baba amate baba lohi balala fawa odede akhir bangamu ada era bapak ibu ifaduhu ita ifaduhu akhada wahamu roi baba ahakada dulu balangi banuania andra danya ifatenge sino amai dulahaga banahia sogengen. Abala jelas na bahasa Indonesia kapagi wabada surya pagi. Ifatene sino amai dola surya pagi banahia soganigami baba ngoruma kera lala satule balala fa'uhahudud. Ilwaha haga sedena ibu tohi baga mau dudae. Iya dae. Yesu Keriso sino mai bagulidana sino soba na hiasu gami baba ngoromae lala babu game faauri sila itu. Irama ina ni masih bakal Keriso Yesu. Moroi badaromani no balangi are
ibotohi badadeda walau walangi anda lo walangi sahaku tede basilem pamangi ya baba auri panwania anda lu aitu ibagi ita baba nolo baba wangi fa ya ita moroi baba atikiko ber zogem ingkemi anda baber hore sila aitu tafal walua baba aurita famai kilo walangi banuania ira amaina ira mai dolaga simane patuhane hagalu bazi hulabongi patuhane hagalu baba bazi hulabongi ira amaina samee ngalu sehi baba auriniha bagulidan samee ngalu sehi ngalu simoho baba aurini agulidana irege faugami zibongi akaya sifau baba tumbu hagami si managay ba ato hare Yesu Keriso baba auri sinobanwanya sino amay nulahana sumohe panguripi siboko sanayay kung gani basa nga asugo panatana siboko hobu bapay wadada wala anda berada bapay bu dapat temaa ato hari Yesu Keriso baba aurida sama sanaya ita samati ena tetefai ke dagidania ba ena utobali rakada fangorifi ade ni ohenia baba auri banwania rama ina nyo masama Keriso Yesu badaru malilo balangi ade ifaro ita baba maana tadeda baba maana faurida baba ne maato hari zuaya baba mama duku agay walau balangi anda sila aitu mamay dimaji ya ita samati kunia ya ita sinobanwania irege dania le olifu iya hadia ya zino kobali burusalinya bakeda hasabala ifataragaya hasabala ifalua ba ifaana gilala keda ena tola teori finita teheta ita bangabala huku hore ada sino mubebe faurita basa kuriani amaina lo walani baba magi fauri sino banwania ifatubu haga bazo bunika fauridane no amai dola si bazo bunika hana mela aitu tafalua hore mela aitu tafalua zino masi lo walani tetapi ifatubu haga ada dania si tobali sangi heta ya ita moro bazo benigani sangi hau faurida baso akwalan kada fau hau dede ba fauri silan yaitu ita suaya badaro maniniane yaduhu manganderita sau hagalau Yehova lumalangima tarumalusino farongo gehema basimane tuane ya uga bakayo ya badadema bayat uga to uga mangabelo ya aga baba malua baba ngorifai ya balala bawi baday Keriso Yesu mangadega yadu